kumyona ngawa chongo ni wendo mbebinga dhina wanangia misa ya kunikale nayo indwasye ulaile vyonge kuyatu ya kithito cha wendo nechoke katuma switi udhelwa nindo nivalane kinato tabea sya imama nereto kwendana ungekwata visa yaku wakwata visa yaku neke kumyona inye nikile na myona ngawa chongo ni wendo mbebinga dhina wanangia visa yaku nikale nayo indwasye ulaile vyonge kuyatu ya kithito cha wendo nechoke katuma switi udhelwa nindo nivalane kinato tabea sya imama nereto kwendana Kirisimasi ila twaina kuto ilie valanga ni wanumba kwenu otuko tunena na kiwe asya imakuma kewe tukela taimo ya mwingi ngunite kisi ungate ituo ni utuko simbeonja mega kinajenda kwinuka uimbe ya tuametwe kalange sosuna no iye muno mwe tina no iye muno njutavyo na ndima switi nonga nyenge kwezo vamwale ya teina eva kuvekuya ikuya tametwa kemusi na ngona ndukwelewa utindo ingenga no inenga enda iti itakavika nenga enda iti ya ugo ni yeke kwa jwe ni wendo weyumyo munde mevito yeke titu cha wendo sosuna no iye muno maswiti nonga nyenge kwezo vamwale ya teina eva kuvekuya kikuya tametwake musi na ngona ndukwelewa kutindo ingenga no inenga enda iti itakavika nenga enda iti ya ugo ni yeke kwanja ni wendo weyumyo munde mevito yeke titu cha wendo manengia visa yaku kei nabika kwa kwano makamya mbokotane ene umondene na kola ndiye na visa niwe mwendo yungwenu cha nikwana ilaifu mezo kwa mezo tuisania no waleo mame bebi nila isinge wa chongo mwishowe ni nyosi mune wendo wakune ondoke utiwe oyeli laiti na matake kanonese manengia visa yaku kei nabika kwa kwano makamya mbokotane ende umondene na kola ndiye na visa niwe mwendo yungwenu cha nikwana ilaifu mezo kwa mezo tuisania na waleo mame bebi nila isinge wa chongo mwishowe ni nyosi mune wendo wakune ondoke utiwe oyeli laiti na matake kanonese Watambe teno, pedani wa waie